ngira ngo rwose murabizi neza ko Iran ikomeje guhangana na Amerika, cyane ko Amerika ifatanyije na Israel. Ni urugamba rukomeye cyane, witegereje ifumbire, witegereje ibiribwa, witegereje esanse, witegereje gaze, byose rwose bikomeje guhenda. Ibi ngibi biraza guherera hehe mu by'ukuri? Isi yacu igeze ku iherezo neza neza. US Air Force, ngira ngo murabizi iyi ni indege ikomeye cyane ya Amerika. Ni indege ifasha izindi ndege ziri mu kirere, aho ibasha kuziha esanse cyangwa se benzine bitewe n'uko wayivuga, kubera ko ikintu cyose gikoreshwa na esanse cyangwa se benzine mu kirere. Iyi niyo ndege ya mbere Amerika yari ifite, cyane ko iyi ndege iri mu bwoko bwa Boeing. Ni indege nini cyane, ni indege ya gisirikare rwose. Ubu tuvugana yarangije kujya hasi, yamanutse, cyane ko yaguyemo abantu bagera muri 6, nubwo hano igihe.com bakomeje kuvuga ko ari 4. Birashoboka ko 2 baba bakomeretse. Bakunze basoma Rwanda TV, ngira ngo ngiye mwaramenye rwose, ni Steven Rwanda. Tugiye kureba ukuntu byifashe hariya muri Amerika, ture muri Iraq, cyane ko iyi ndege ariho yaguye. Iyi ndege yaguye mu kirere cya Iraq, aho abasirikare bari bakomeje gutwara ibijyanye na benzine cyangwa se gaze. N'abantu 4 nibo baguye mu ndege ya gisirikare cya Amerika yahanutse. Gusa biravugwa ko 2 bakomeretse, ariko ntabwo turamenya neza abaguyemo, kubera ko 4 nibo babashije kuba batangazwa n'ikinyamakuru gukesha iyi nkuru. N'ishami ry'ingabo za Amerika rikora mu burasirazuba bwo hagati, CENTCOM cyangwa se CENTCOM, ryatangaje ko abantu 4 batandukanye bo mu bihugu bitandukanye, cyane ko bari 6 bari mu ndege ishinzwe kongera amavuta mu zindi ziri mu kirere, aribo bamaze kumenyekana ko bitabye Imana. Gusa aya makuru ntabwo twahagararaho neza, kubera ko biragoye kubona indege yo mu kirere yaharashwe, cyane ko Iran yayirashe yarakaye neza, ikomeje kwereka Amerika ko ntacyo ivuze kuri iyi si. Ngira ngo murabizi neza ko mu minsi yashize nababwiye ko Iran ikomeje guhangana na Amerika ndetse na Israel. Gusa iyi ndege yabashije kuba igahanurwa mu kirere cya Iraq. Ngira ngo ni indege 2 za gisirikare cya Amerika zahanukiye mu burengerazuba bwa Iraq. Imwe ishinzwe kongerera amavuta indege z'intambara, ariko bivuga ko yashwanyaguritse neza, 4 bakagwa, abandi ntabwo tuzi uko byagenze, nta wamenya. Ngira ngo murabizi izi ndege ziba zifite utundi tudege dutoya tuba turi mu ndege nini cyane. Birashoboka ko 2 baba barokotse bagahunga. Reka turebe ukuntu byifashe bakunzi basoma Rwanda TV. Mbubutsa izi ni inkuru z'umutekano na diplomasi bomeje kubagezaho. Ni indege 2 za gisirikare cya Amerika zahanukiye mu burengerazuba bwa Iraq. Imwe ishinzwe kongera amavuta indege z'intambara, ariko bivugwa ko yashwanyagurikiye mu kirere. Gusa bivugwa ko 4 bapfuye, abandi 2 bagatoroka. Byabaye ku itariki 12 z'ukwa gatatu uyu munsi turimo. Ngira ngo byari muri uyu mwaka. Ngira ngo murabizi neza ko indege yitwa KS 135 cyangwa se, cyane ko iyi ndege ari nini cyane. Bivugwa ko iyi ndege ishobora kuba yajyamo abantu barenga 200, ariko yarimwe abantu 6. Undi mwanya urimo udutoro. Bivuga udutoro, wumve ingunguru zitwara essence cyangwa se benzine. Biroroshye cyane kurasa indege nk'ingiyi nini cyane, kubera ko yari ishinzwe kongera amavuta mu zindi ndege zo mu kirere. Yashwanyaguritse, birarangira akantu gato cyane iyo gakoze ku ndege nk'ingiyi ihita ishwanyagurika, kubera ibintu bijyanye na gaze cyangwa se essence iba yikoreye. Nuko mubireba mu kirere, ngomeje kubereka amashusho, ngomeje kubereka ukuntu byifashe mu kirere cya Iraq. Nuko mubireba rwose, iyi ndege yifashishwaga cyane mu bitero byagabye Iran. Bikomeje kugabwamo ibitero bikomeye cyane ko Israel na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bikomeje gutsindwa n'igihugu cya Iran, kubera ko Iran yavuze ko urugamba izarurwana amezi 6, kandi ko nta muntu n'umwe ikeneyeho ubufasha, cyane ko n'Uburusiya rwose Uburusiya bwagerageje gufasha iki gihugu cya Iran, ariko Iran irabyanga. Ivuga ko yihagije kandi ifite ingabo zihagije, cyane ko iyi ndege yifashishwaga mu kongera amavuta mu ndege z'intambara. Iyi ndege rero yashwanyutse neza urugamba, cyane ko urugamba rukomeje kuba rwaba kavuyo hariya muri Iran. Iyi ndege kandi yakozwe n'uruganda rwa Boeing. Nakomeje kubibabwira haruguru rwose, ifite ubushobozi bwo kwifashishwa mu kongera amavuta mu zindi ndege, cyane ko yanagiraga uruhare rukomeye mu bikorwa bya gisirikare bya Amerika. Iyi mpanuka kandi yatumye abasirikare ba Amerika baguye mu ntambara ya Iran bagera muri 11. Kugeza ubu
bivugwa ko Amerika imaze kuburira indege enye muri iyi ntambara ikomeje kuyihanganisha na Irani. Gusa byavuzwe neza ariko Amerika yabyihakanye, yavuze ko iyo ndege ari impanuka isanzwe atari ukuraswa. Ngira ngo murabizi iyo uhanganye n'umwanzi akomeza kwihagararaho akavuga ko nta cyabaye. Amerika yo yavuze ko rwose uyu mwanzi wa Irani nta kintu yigeze ayikoraho, ahubwo ari impanuka isanzwe. Ngira ngo nababwiye ko Irani ifite imbaraga, ngira ngo murabizi ifite ibisasu bikomeye cyane bya missile. Ntabwo turamenya niba ari akadege gatoya cyane kadakoreshwa n'umupilote kaba karashiye indege ikomeye cyane ya Amerika cyangwa se ari missile. Gusa biravugwa neza ko ari impanuka iyi ndege yahuye nayo mu kirere. Ese mu by'ukuri andika hasi aho muri comment, yaba ari impanuka se? Oya rwose ibi ntabwo nanjye nabyemeza neza, gusa turaza gukomeza kubakurikiranira amakuru tubabwira ukuntu byifashe. Amerika yakomeje guhakana rwose neza yabihakanye, ntabwo yigeze yemera ko ari Irani yayirashe, ahubwo Amerika ikomeje kuvuga ko ari impanuka isanzwe. Iyi ndege yakomeje kuvuza ubuhuha rwose, ikomeje guteza amahane. Ni indege ya Boeing yakozwe na Case 135, cyane ko iyi ndege yakorewe muri Stratoka, cyane ko yakozwe hagamijwe gukoreshwa mu gisirikare, kandi iyi ndege bavuga ko izakoreshwa cyangwa se yakozwe mu mwaka w'1950. Bakunzi ba Soma Rwanda TV, ngira ngo mwabyumvishe neza ko Iran ikomeje guhangana na Amerika. Ni igitekerezo gikomeye cyane ku munyarwanda cyangwa se ku munyarwandakazi. Twebwe iwacu birakomeye cyane rwose, kubera ko Kongo nayo ikomeje kuba yatesha umutwe igihugu cy'u Rwanda, cyane ko Kongo ikomeje kuvuga ko u Rwanda nta hantu ruzaca ruyirwanya. Iyi ndege rero bakunzi ba Soma Rwanda TV ikomeje guteza umudugararo, cyane ko ikintu cyitwa ifumbire, niba uri umuhinzi rwose wumve ko byakaze. Ni ibintu bikomeye cyane, ngira ngo ndaza mu kanya bagezaho amakuru atandukanye. Ifumbire yahenze neza, uzuvaga ifumbire yabuze mu gihugu cy'u Rwanda, ariko ni ukwihangana tugakoresha imborera y'iwacu, cyane ko tugifite inka zacu. Ikindi kintu kigiye kuzahenda muri iyi minsi ni ikintu kijyanye na peteroli cyangwa se essence, kubera ko ibi bintu byose cyangwa se ibi byose mbabwiye byakorerwaga mu gihugu cya Irani, ubu tuvugana byose byahenze neza. Bakunzi ba Soma Rwanda TV, niba uri umushoferi, niba uri umumotari, menya ko essence igiye guhenda rwose, kandi uzihanganira ibiciro ku isoko, cyane ko byongeyeho 30% ku giciro byaguraga ku isi hose. Ngira ngo mu Rwanda nibigeramo nabyo tuzabamenyesha rwose amabaruwa cyangwa se amabaruwa bazabagezaho, nzayabasomera gihe nicyo nshinzwe. Nababwiye ko channel yanyu ari Soma Rwanda TV, jewe ni Steven Rwanda. Ushaka kwamamaza ni ya nimero muyibona hasi aho ngaho. Ndabakunda cyane, reka turebe ukuntu byifashe mu ntambara zitandukanye ziri hanze aha ngaha.